Mmuso wa Afrika Borwa o bebofaditse melao ya thibelo ya motsamao ho ba level 2 pejana kgweding ena e le mohato o tlang ho bulela kgwebisano pakeng tsa Afrika Borwa le dinaha tsa boahisani. Kgwebisano ena e boetse e laolwa ho ya ka melao ya lekgetho la lebatowa la SADC. Pejana bekeng e fetileng re ile ra buisana le Ngaka Puseletso Letete ya tswang UNISA lekaleng la tsa molao le shebaneng le lekgetho. Kgweding e fetileng o ne a tshwere puisano ya kamohelo university ena ka ditaba tsa tsamaiso ya makgetho a madibohong pakeng tsa dinaha tsena tsa SADC. Puisano ya rona ile ya tsamaya ka tsela e latelang. Dr. Ekaba lekgetho le la madibohong mosebetsi wa lona ke ofe? Me lekgetho lena la madibohong lena leo batho ba tlamehang ho le patala ha ba tloha ka naheng e nngwe ba ya ka ho e nngwe ba tshedisa thepa le bohlokwa bakeng sa dinaha tsena hobaneng lekgetho lena le etsa hore dithepa tse tshelang ka naheng e nngwe di lekane di be le ho lekana ho tseo tse ding ka moo ka naheng ya tsona. Hape ho etsetswa hore dinaha tseo di phumanele di iketsetse tjhelete e tla thusa hore e phedisa setjhaba ka hara naha eo e bang dithepa tseo di kena ka hara tsona. Fela Dr. re ka re setjhaba se a tseba ka melao e? Setjhaba se tlameha ho tseba, empa hore setjhaba se tsebe ho tseba se tlameha ho tsebiswa ke diofisi tse fapaneng tsa dinaha tsena tsa SADC tse ikarabellang ho tsamaisa taba tsena tsa makgetho le ho bona hore makgetho a bokellwa ka hara dinaha tsena tse fapaneng. Jwale hantle ke mosebetsi wa diofisi tseo ha batho ba sa tsebe. Re ka re melao pakeng tsa dinaha tse tshwanang le Afrika Borwa, Lesotho, Botswana le mohlomong le Eswatini na ya tshwana? Melao ena ha re tsamaya ka hore ke dinaha tse ikarabellang tlasa SADC, melao ya bona e keke ya tshwana, empa hona le kgothaletso ya dinaha tsena hore di etse hore makgetho a tsona a tshwane hore ho tlo se ke ho ba le maikutlo a fapaneng le hore na di sebetsa jwang, empa ha ho jwalo le hore na di sebetsa jwang tabeng ya di-rates di a fapana, empa tse ding di a tshwana ho tswa hore na re bolela naheng difeng. Mohlala, naha ya South Africa le ya Lesotho di sebedisa VAT ka percentage ya 15, mme tsona di a tshwana, empa ha re ya dinaheng tse ding tsa SADC ha di tshwane. Ho na le diketsahalo tse mmalanyana tse re ka ra buang ka tsona tsa batho kapa dikhampani tse qobang lekgetho, ebe ke diketsahalo tsa mofuta ofeng hona motho ya jwalo ha a tshwarwa kotlo e ba efeng? Me diketsahalo tsena tse bonahalang ehlile e le tsa batho ba qobang ho patala makgetho ana ho tlisa dithepa ka hara ho naha e nngwe ba ka mokgwa o sa nepahalang. Mohlomong ho etsa mohlala, ha re dithepa ya sigarete kapa tobacco ka mokgwa o etsabahalang, mohlomong mane Mozambique e batla e le tlasenyana, jwale ba e tlisa South Africa mona ba e kenya ka tsona ditsela tse sa nepahalang tsa ho mokolwa. Mme a se yona fela, le hangata e etsahala tabeng tsena tsa majwala, ehlile o tla bona hore ehlile ho mokola majwala hangata a tloswa dinaheng tseo lekgetho la teng le leng tlase ho iswa ho tseo lekgetho le leng hodimo, hobane batho ba moo ba sitwa ho reka ka hara naha tsa bona. Jwale ho etsahala ka mokgwa o jwalo. COVID-19 ho ebile le kgahlamelo e kae ha re sheba lekgetho la madibohong ka bokgutshwanyane fela Doctor? Me haholo ebile le kgahlametso e kgolo haholo hobane ka nako eo o no sa tshelela thepa ene sa tshediswe hangata ha kalokalo. Jwale o soka o no tshela tsena tse bitswang di-essentials, dijo, meriana ne le tsona ntho tse dumeletseng fela ho tshela, ho bolelang hore ka nnete dinaha tse bang ke tsona tse moo ho rekwang haholo ho tsona di lahletswe lekgetho ka baka la COVID-19. Yeo e ne le puisano ya rona le Ngaka Puseletso Letete ka lekgetho la madibohong.